uthi uyajima yini ukuswela amadoda uyakubona Mahlalele akungiqanzise phi hayi khathesi abantu bengabona sengiqanisela umfazi womuntu yathi kathi kulala kathi hayi buya manje hayi buya umfazi womuntu khona lapha kuyazokhuluma buya wena kodwa thina mase sikuncede kodwa ngufuqe yebo nxa sesithi buya phela kuyabuyela emuva nxa sesithi mancu yenza so awusazwakali ngiyenze ya phela lokhu ikuphi ukuthi ukucabangelana hayi vele khona kuyacatshangelwana ukucabangelana ukuthi ezinye izinto lawo kathi indoda yakho ngakabuyi ayikabuyi uzubona la kathesi kathi ucabanga ndoda athi ngiyakwazi kumbe la sethola abangcono khona manje into yabathi nxa sesincede lingafazi bayacacisa bacabanga seqashwa hamba bekhulu kathi wona uyabusofuna ungadalani manje singincedile phela khona awukathi kanti siyakhuluma singabantu kathi wena anti khathesi kulesikazi enkulu kuyaqanda uzafuna inkulu anti uyabuya phela la ungathi uyaqoba yikho phela isinto anti uyakhuluma hayi wena ukhuluma hayi zwana ngikuthi manquzwisisa yikho ngikuthi ukuthi ezinye izinto akumelanga ukuthi uhluphe kuthiwa indoda khona okwamanzi lawe siyakhulumisa yikuthi ezinye izinto lawe kumele ukuthi yikuthi lani phela lila sifubo baba isifuba za lila mina yenjele wena ungathi ngezwe lapha indaba yakho leyani uzonceda lapha wena kalutokolo kwasamba ukhuluma kwakhuluma kwathi ngayizwe indaba sihambe phela umntwana wana uqaphele zwana phela ngutshele umuntu wakana kokwaqala indaba mina ngekho lapha kodwa phela usutshela amanye amadoda phela ngani abantu akwazi la ngakuhambe kuhle anjabo ungathula yini lawe phela kusasa uzakhuluma ngantele vele kunjalo wena bohlalo mama zami azona phela sikulu zaphathela isikhubu zochama yebo phela but into engiyifunayo la mama phela pha unilala njani nalaphana phela ngilala echibeni lelani secele antsho kulendlu liyani secele lapha la abantwana uyabuya phela ushayo ba ungasho ukuthi udingile yikho phela ngishothu anqola labantwana